Hambuk adlaw mapapasta kita hatunya. Wayroon dalutuanan hikapagbantuk ta. In kita piyasaksi haja, in marayaw daing kaniya, in kangian daing hanap suhawa, ay kau masalong magbista para yawain katapu. In kita ini makhluk hadaap tumaaluk, magdaratungin waktu hambuk adlaw malanyabda, ayaw na magsusah para yawan na hadya. Para yawain katapuk, in kita